0722 9609 weka oda yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Na kwa garukire Kata kanyakika kathogika wete green. Nange karibuni. Ala Nontu mathaizetirere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega. au nongweterete au bebe mpimero ndugera nyomba etere kariozo Tiwa ndo mekaire. Ete modugi. ndoka imuduyo ko yotumerete Afya Plus Afya Plus. Inanga itazo. zo zironekana ndukene cionthe na ndinyerekana no ina vitamins ina minerals kino kwa tukarania wa nyomba eu Zuzu nani muduyo netosa. kwa ndugera Afya Plus. Ange menye kethirire. karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntima eting'ana Tembea kwingi kuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus na sio moto. motu te motu ya Afya Plus zogore ndukene rere akwe nagwe Hii season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on SuperSport. GoTV. Love it. Je, unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatie suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110 581 292 au 0710 120 590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Ngoko watogeni oringi kirinteto chetu cheruthe mwengi chokera na chonkuruki munini wa ngavana kauntini ya Tharaka Nithi Nyaga Muisiraeli ni amenerete atongeria baraba kuoneka kurwa na thirikari cia matura kiaria kagita gakuruguria ndagata ya kego gwita mpurina ya chogoria gwita kimuchia Muisiraeli augite gukethirwa ate thirikari cia matura mukenya ate ndiumba gukinyirwa ni mirandi ya witi na mbere taure gukuoneka kagitene gaka kuthingata na atongeria bangi ario sisi muthini Karangi tindite kuruguria mirandi yire thiete na mbere gwa kwandenia wandia chogoria kiri gichigo mbunge kia Maramu Israeli yaugite gwa titu mochore na mturo kurwa na thirikari cia matura. Devolution ni sabesi zumegoro je kuna mwananchi ndio tumindagire niyo kama kuna mtu yoyote anapigana na devolution hiyo is not my friend. Kama unapigana na serikali ya vizizi ama serikali ya eneo ya ungatuzi iishe, wewe si rafiki yangu. No ndombele
gitonga we muira muronu wetu warona karagita kirikari uje ngijare kutika government ya jire ke national government to na ndarasa teno warona rami ya chogoria lakini yakirwo nuntu bwa county government ariuga ati gakwithirwo thirikari cia matura gutioneka mothi na mbere ta waki bwa ndagacha wenji bwa barabara na nkinya mawira mara mangi ara minister Muthini Karangi athiete na mbere guthetera ngavana Muthomi Njuki akiugaga ariruta wira akiri ati kugiria na ngavana wetu nikio antu baingi bona akira muno bakamberia kumurogarogia na mbere ganto ni mwonoku na Biblia yuga gutekeria akinyago eguru ne mo Kristo ndete kombekera kala my friend ka governor augire kambe one kana no arutira antu wira akiri nuntu ingi mbere mono ta mundhiru miankere tano mithiru aruta wira bukameona bukaona marendio ni ma TV ni antu bakambia ku ari PR ari na gwifanya utie ntu akurutha ene governor ugatha tia ndu te wira ndi miankeno ta mino nkiri nuntu ingi ndiro ndera antu borankurutha IPR aya kanthe no ngavana uga kandu te wira nkiri ni ithine no engi Muthini ariuga kuri baba umirite ntuguni no na kuthina mbere kuthukia ngavana Muthomi Njuki bakiugaga gutire gwira kuruta ene iroria bia rongo benagu jabarugo tie wira ngavana kuruta Tharaka Nithi miankeno yiri na urire tie wira kuruta lakini sasa eno imbieno ti wira eno eno ti wira eno na muriga tutikwenda wana wa thiara turende ethwe akuwe agitumenyagira into jietu jia kau kana atia bio kabwe na wasiwasi bo tole mwenda gwe kale athikore Nairobi amenyagira into jietu ta seneta wetu kana atia boibote kugogu akibuleta into taino akwe bonge muthia Muisiraeli yaragwata ugeni mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto uro kwirigirwa gukinya kiri kaunti ya Tharaka Nithi ntugo ya Aramichi kiumia giki na njoki nkarumo ndo bagwata ripoti ati president wetu uria wetu tuendete Ndagitari Samuel William Ruto niyete gwetu muthenya wa Thursday tumugwati ugeni uku gwetu na tukimenyaga ni guntu twamururire over 95%. Kila ndiki mulomba net number 1 tu expectate maendeleo aturetere ku Tharaka Nithi ni kendo na ati twegujage ni matithelu ni twaringire kura kwa ugu ni egwe mwiganire na menye nwe munene wetu wa Kenya na nwe munene wetu wa Tharaka Nithi ni egwe mugwati Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi. Nyuma ya Weru TV kumurika rugono rwa ana baria batena aciari na bethiritwe bakimenyera bobongwa ntere cia shauri yako mutuate na ndi gikundi kia endi wega nigikinyete gutwika kitharimo kiri ana baba ni baba ete bia kuria na into bingi bia gitumi kenda bomba gwita cukuru batena murigo jwa gwita kurimiria bia kuria. Nicola Chabari ari na ripoti iji. Kibaro beto otugo nikenda bona abya kurea ankoroki bya kwibaiga acikuru nonto bakwithirwa batwikite aciari bongo babongwa nonto bakara kinyamuta wa mabanda urore taoni ya Mutuate rokomekana hata shauri yako nonto bakwithirwa kwenda kuthoma no mwanka baitome baruta kibaro kionda kia bakona nikenda abathina mbe na kithomo okiao ndore rugonoro mwanya twiriga kurutha kiri TV ino yetu ya Weru TV rukonenie na ana nkorokia 30 baba ithagiro bakithoma cukuru ya Nkamathina abaithagiro baikara muta wa Mutuate wa shauri yako indi no kodite na mbe na guciara matunda untu babo tumite anto bagwendi boya kuma ikundi mwanya amwanya batongoletwe ni Nicholas Nyaga wa watoto wa Some Initiative bakinyite ntura ino na kubaretera bya kuria mwanya na nkoroki bena ntuma akinyakiri utongoria bathina mbe na kwibanga ni utigira ana bondi bakuthoma bwega na bado tukuya na ujumbe fadha kile ana babe toto vera there is hope. It doesn't matter where they have come from, it doesn't matter zile changamoto wanapitia, kuna hope. Tukua kithomo mbele na uri nimejitolea na mwalimu Jane na Mr. Mwenda uteka anagatira chukuru ntekumenya lazima nitajua sababu na Mungu akiwa mbele tutakuja tutatua hiyo sababu. Tuina governor, tuina MCAs, tuina members of parliament. My call muno raba kuthithia yo ntusherira tukuibo ikithithwo nara
parliament ki National Assembly twaromba kethro imbeca iria cia nawa in various department cia kuya na basari isi consolidated in one place in one place in the national government mbeca ika consolidate amwe thirikari ikethie kithomo free mbeca isi atuma machukuru kwa tuika ana betu yo ntutu ana tutu nini tutikuingwa chukuru Parliament to pass a law so that sanitary towels are free for all school going learners, so that we don't have girls using socks, we don't have girls using handkerchiefs, we don't have girls using mattresses. Kindly, it is not good when you're seated up there and people are suffering, they are losing their dignity and they are losing their confidence. Panabo bali ugatika barutite nonto obaye nabyo obinge mono no ende nonto bakwethire baringithitwe ikenyamara kira na baba ethirite bakurukira ndaibwa ndaringithwa nkoro sana ndeta ndona chore bakwa na ndabera we can be able to put a smile on the face. Tunaweza kuweka tabasamu kwa sura za hao watoto ambao ni watoto wetu, ambao ni watoto Mwenyezi Mungu ameleta kwa hii dunia kwa sababu fulani. Ndio wakatuma hii pesa. Hii pesa sio yetu sisi peke yetu, Father, ni ya marafiki wengi ambao ningependa kuchukua nafasi hii pia kuwashukuru. No ntuba kuomba kufanikisha mtuko enarua. Torita mtu kintu kidogo kire nakyo kenda at least tumbo ba support. Bomba kwithwa bakona abye kurea. Ntu ngwete ke bakona abye kurea bakomba kwithwa batyotera school. Let us come together even at individual level. You don't have to be in a group to share the little you have. You can do it even at a personal level. Na bara bangi bakomba no yukinya kana kamoga kathomithia. Ukatho Murungu akutharimite u. Katubatetherie twinthi atwatethererue. Ukauga no baku ake ketha Murungu nakunenkerete. Tethie kinya babangi umbe kubatethia. Kuma mutu ategebe North, Betan Class, Chabare. Arimo baria baritanaga ana bari na mawathe ni bakuromba thirikari kuongera kigina kiria kinenkanaiirwa kenda gutungatira ana baba bakenda mbechi jinande gukinya chiringi 2,000 o muritwa bariuga mbechi iria ciethiritwe igikinyira machukuru ite kung'ana gutungatira mabataro jonthe ja aritwa kuri na wongereku bwana baria bethero bari na mawathi cukuru-ini ciao gicigo-ini kia ubunge kia Igembe South arimu bao baria athira imathina ja maingi bethero bagikurukira ndiria bari na anaba na tonto bu bariromba thirikari kiri mbeca iria yejanaga cia kubamenyera ciongerwe 2,000 iting'ana thau kuwanithenwe na maubatu jaria anaba bari najo. Challenges zira tunacho kidogo ikwethorwa arimu tutena arimu bakwana ki masukuru yetu na TSC ni endelete kunenkarira arimu na itugwitikia mwaka jukirira tukethwa twina arimu bakwana bonge nabu challenge rero ni aciari kwithora batikumba kumenyera na ba nonto mwana wina special needs mwana wina mahitaji ya maingi so itukuromba thirikari ni ongere capitation ireja na special needs yongereke kenda na baba omba kwithwa begorero bila bakwenda. Not for example tukweja na wheelchair mwe is more than 20,000 na mwana aingirigire school tumba kugura na muchari atumba kuigurira other things is surgery mwana na kwenda surgery school tumba kurira surgery mwana. Turi cukuru ni Akadima Primary kuria bacemanitie micethone ana baba ri na bio mwanya mantu ni yegi matinda kana mithako na aciari baria bari na mwana ataukiri bari menyithio bakamwithania ibamurete cukuru-ini ciao cia special na wagakuria kiewa kiria ari nakio. Burangi ndingiomba kwira community kana aciari ana bara bena mawathe ibaretwo cukuru nonto cukuru nio baomba kuona kithomo na bakathithia michetho ira yabatetheria ki herothio na njira ya kuthithia mazoezi na zaidi kinya michetho ni imwe ya gitengo kiria ikuimizwa muno thai ni kithomo kia CBC so ni njira imwe ya kuthita talent na ana ba ni gifted kana bena talent mwanya kwa utukabaitha na umicie tunawanontotoka na musera mubira. Dennis Mugendi, Weru TV, cukuru ni Akadima Primary wandini ya Maua, Igembe South,
kaunti ya Meru. Agwati mbaru ba kithomo ni boritwe gucwa njira iria igatethereria arito gukenera cukuru kenda kunyia makarika ja migomo iria yonekete kuongereka bonene bakiaria kirima mbura jantuku ya Ontwire aria ni bakuma cukuru cha St Peter's Boys na St Mary's Girls baugite mibango ya gukenia arito anetethagiria kiribo kenda cukuru na kinya kunyia migomo. Marion Karugi katumenyithie cio. Ontwire Bwanjami Nintukwe ndongi ira arito ba secondary ya St Mary's Girls na St Peter's Boys kumanteresia Murera Igembe Central araba kungwirite Ontwire Bwanjami mwanya mwanya ire jamii ya Mumeru, jamii ya Masai, jamii ya Rendile na kinya jamii ya Samburu. Aritoba ni bona netiewa mwanya mwanya bio kungwira Ontwire. Mbere buru ni mbibata ya school kwithiro ikibwithia Ontwire. When we have all these communities, it makes everybody feel at home. It is where everybody feel accepted in this community. Although the school is situated in Meru, it is where every community is respected and it's able to do its own things. Wanafunzi wetu leo kama unavyoona hapa wamevaa according to their cultures. We have the Wameru, the Samburu, the Rendile and Wakamba and other different cultures. Katika masomo we have the national goals of education where there is cultural integration and also unity. Na kwa hivyo we as the St. Mary's and St. Peter's fraternity, we have different students from different ethnic communities and we embrace their cultures. Tunapofanya haya, lengo linakuwa hasa kukuza, kufundisha na kuwaonesha wanafunzi wengine jinsi culture nyingine zilivyo na tamaduni aidha, na isitoshe kuhakikisha kwamba kuna ile heshima na taadhima inayowekwa katika tamaduni za kila jamii. Ikari ya njira imwe ya kurukia mathwani ya aritoa kuma mantune ya maingi yarayomba kwithirwa ya kinosia mathwani yo. Ukungwira Ontwire ni kutuma mathwani ya kathira na aritoa basokera mathomone boya. My name is Bazaino Lopano Emmanuel. I came from Samburu County. Nimeona leo culture Kimeru. Sijawahi ona. Nimesoma ya Boran, Saburu, Turkana na venye wanafanya. Faith Naibat Lorots, nimetoka Turkana. Tungependa pia hii tuparticipate kwa shule yetu na pia tuende kwa shule zingine tuparticipate pia na wao wajue culture zetu. Evans Bundi, Meru. Leo tumejifunza mengi kama tumeona Redile venye wana perform. Leo tuko hape sana. Kuringana na murungamiri wa skuru izi Jona Karicha, matinda ya Ontwire maskurune ni njira imwe ya kuthiria migomo ya aritwa ira ingite muno kaita kaka tamu yeyere na nontubo na kuria ye kibonde ba kithomo kuimberio ntubo nikienda baumba utetheria kuthiria migomo maskurune. Antuya bui kwendi karenjwa in all schools in Kenya. Inya strike ira ingia ana bakaomba kwaya wa time bakabuithe mantua ya culture ya tuone ruare ya umbo baki busy baka urokara skuru bakethra batena stress na by relief kija mantua ya migomo ya Kenya maina wa schools era ingia ira very rampant especially this term and we are very sorry about it. So ngwa advise principals na bones ba schools na nyarimbo in this country kenda tumba migomo alitubethre very 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 busy wakara na alitoba ya indo even a single minute in our schools. Mkiripotera Weru TV, skuru ni ya St. Mary's Girls, Mteresia Murera, wodi ni Adhiru Ruje na Igembe Central, Mbeta wa Marion Karugi wa Kinyua.
Koti ya Meru ni eberete kurikithia iromba ria ngavana Kawira Mwangaza uria witite koti akiendekithia muswada jwa kumweberia gitene juria jukaringirwa kura Aramisi yauke kurungi kwa kiromba ria ngavana Mwangaza augite jamwe ja mantu jaria jarikiri muswada juju ni mantu tayari jari mbere ya koti mwanya mwanya, akiuga watho bwa mbunge butebetika area kwariria mantu jaria tayari jari mbere ya koti. Mugambithania Linus Kassan na mawakili Banteri Jicho izire mwankarojo kuandika machokio jao kiromba riri. Marion Karugi arina ripoti eje. Council has submitted is fundamental. That section 33 provides that the county assembly responsibility is just one resolution. She will be given an opportunity to come at the assembly and defend herself. Nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza ukulukira wakili wa Elias Motuma ukinyithia romba kotini kurieria county assembly ya Meru itana mbere na muswanda yo kwebelia gavana etine. The nature of conservatory orders sought under a certificate of urgency is that the court can even grant conservatory orders ex parte without hearing any of the parties. And that's exactly what we are asking you, my Lord, to do. Because the circumstances do not allow parties to argue all these three issues and give you ample time to deliver, including contamination. There is nothing that prevents the court to issue conservatory orders. And if the court finds there is no merit in our petition, the only thing that will be done is to discharge the conservative orders, and the impeachment process will proceed. There will be no prejudice from the respondent of the petition. On the contrary, my Lord, once the train leaves the station on Thursday, this court will only be conducting an exercise in futility, just an academic exercise. Koti nirianite na iromba ri. Can you bring down your time? Na kuromba ruterero wa gavana na assembly ire kuromeri ni wakili wayo Ndegwa Njiru kuendia masokyo ruyu urira mugambithania Linus Kassan akethirwa akeita yambare. Tomorrow you are going to leave your contacts with my court assistant, my email address, because maybe that is after work, so that now I'll be able to send you a decision on what should happen. If God helps me to finish everything, which I really believe is going to work, then everything will be concluded by tomorrow by 7. MC wa Kibiritia na kinyitia Findavit na kuwa saini yawe irae ikirini ya urongo orira MCs beno kujibwa video cia CCTV cia utiri imwe irai kuonania mwiri aisaina barua iwengwa. On the issue of the application by the IP, we leave it to you to determine on the basis of the evidence and the submissions of the record. Nkiripotera Weru TV, Beta wa Marion Karugi wa Kenywa.